تماشاوان عزیز جه هفدیتنا اردوغان و ترامپ یا کو به هفتهیان لسر هات آخافتن و شیروکرین تو انجامک بربچاف درنکت. امریکا جیه کلی سکنی بود تو گاو پاش ده ناوید. جمجارا سوریه پیاده و فتو بیتر ترامپ ده آخافتنا خواه 20 دقیقان ده 3 جاران قالا پاپازی که جفتو هاتیه کرن کره. خویا کر که دردی ویجی پاپاز بو. درباره هفدیتنا سروک جمهور رجب طایب اردوغان و سروک امریکای دانالد ترامپ ده دتای نو درکتن هوله. یک مجارین کود هفدیتنا اردوغان و ترامپ ده درکت یه پیشی مجارا پاپازش فتو هاتیه گرتن بو. وکی تیزانین پاپازک لی ازمیری به فتو هاتبو سوشدار کرن و هاتبو گرتن. سروک امریکای ده هفدیتنا به اردوغان ره دا خافتنا خویا کوبقاسی 20 دقیقی دوام کرده 3 جاران قلاوی پاپازی کروانی روژوه و خزکو او پاپاز سربست وره بردان. درباره وی مجاردش قصر سپی بیانات هات بشاندن و وها هات بیان کرن. سروک ترامپ دوستانی خوی از متفق خوی ناتوی ترکیه ره جاره کدن نو کریه. دیساج بو مجادله تروریب هفربون دوباره کریه. ترامپ مجارا پاپاز آندرو که هاتیه حبس کرن جانیه روژوه. جو حکومتا ترکیه هاتیه طالب کرن که با آوائه کی ایودیک پاپاز جو امریکای ره وره یاده کرن. ده هفدیتنا اردوغان و ترامپ یاکوب هفته آنده لسرا خافتن و شیروه دهات کرن تو انجامه که بربچاف در نکد. نهاجی ام بری خودن اندونزیا یه حسیرین فلسطینی دی زندانین اسرائیل ترور ده افسر مهکه یه دی گرفا برچیبونی دنه. لأندونزیا یه جبو که حسیرین فلسطینی سربست بین بردان پروتستولا دار خستن. اندونزیایش بو کو هسیرین دی زندانین اسرائیل ترور دنه سربست ورن بردان پروتستو هاتن دارخستن. گروبا کول بر بالیوزخانه فلسطینی یا لجاکارتای کومبون به پانکارت و سلوگان فلسطینیین به سبب ده حبسخانه اسرائیل ترور دنه تنگرتن پروتستو کرن. دور پروتستوان چوبر آواهیا تمثیلکارین توین یک بویو سلوگان وک فلسطینا آزاد دستگه بدن فلسطینی آویت نو تکبیرانین. هنک پروتستوانان خوتیگه اند دسته وانده درجی شوفرین کو دوره درباست بون کرنو جبو فلسطینی آلیکاری کوم کر. تمثیلکار کوملا لیکولنا الاقصای یا اندونزیای وها گوت. آنها 7000 فلسطینی به سوجو سبب ده حبسخانه اسرائیل ترور ده هسیرن. جبو وی هلوستا اسرائیل سیونیست پروتستو بکن املوی درینه. دما پروتستو دل براواهیا تمثیلکاریان توین یک بویی تدبیر اولهی زیده گر. پروتستو به بویر بداوی بو. تماشاوان هجا جاره کدن آلمانیا و جار دجی نجات پرستیال دجی اسلامی لآلمانیای دیسا ایریش لجامیه هات راست کرن لدارمستات جی طرف هیجن که ناسنامه وان نایزانین ایریش لجامیه ناوند هات راست کرن و خسار لجامیه کرن. لباجار دارمارستا آلمانیایش طرف 4 کسین کوهش ناسنامه وان نایزانین لجامیا ناوند یا گریدای تشکیلاتا فکرا ملی ین خدمت اسلامی ددنده ایریش هات راست کرن. ایریشکران جامو دریه جامیه شکستن و خسارا مادی دان جامیه. پشتی بویره اکیبین پوریس چون جهین بویره و قیدین خمرایه و دلیلین کود بویره دب کارتینه جبو لیکولین بکن برن. دولاتین اوروپای روش بروش لعبادتخانه مسلمانان ایریش زیده دبن. دناوا سالین داوینده لألمانیای 55 لفرانسای 6 لإسویچه 21 لإسویچه جی لدو جامیان ایریش هاتیه راز کرن. رایدارین اوروپای جی جوان ایریشان ره بیدنگمانه. سروک کارین دیانت محمد گرمز ده درباره هفته یا ولادت پیروز ده وها گوت. هفته یا مولود پیروز پیامک گربونی یا سنت سیرت و اخلاق پیغمبر ما حضرت محمد ده لازمه او ببه هفته یا سیرته.
سروک دیانت محمد گرمز جروجنامه‌گران را درباره هفته ولادت پیروز یکیتیا تقویم هجری تثبیت کرنا وقت امساق و عشای ده و درباره پروگرام ده ماه رمضان ده تن و شاندن ده beyanat da. Diyanet İşleri Başkanlığı ibadet vakitlerini geçmişten günümüze Mehmet Görmez derbarê idayên ku dibêjin pîrozkirina hefteya Mewlida Pîroz çalakiyeke FETÖ'ye bertek nîşanda û wiha got. Hefteya Wîladeta Pîroz peyameke gerdûnî ya sünnet, sîret û exlaqê Pêxemberê me Hezretê Muhammedê de. Lazim e ev bibe hefteya sîretê û ji vir wê ve dîsa di navbera 14 û 20 Nîsanê de were pîrozkirin. Görmez wiha berdewam kir. Hefteya Mewlida Pîroz ne alternatîfeke qandîla Mewlûdê ye ya ku di roja 12 Rebîül Ewelê tê pîrozkirin. Ev roj mesajeke gerdûnî ya sünnet, sîret û exlaqê Pêxemberê me Hezretê Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dide hemû dunyayê. Ji bernameyên şahiyê yên li dijî hesasiyetê İslamî ye li dibistanan de di dawiya salê de tê tertîbkirin tên li darxistin de bertek û tepkî her roj ku diçe zêdetir dibe. Hincaran bi festîvalên biharê, hincaran jî bi ser navê şahiya dawiya salê di dibistana de bername tê li darxistin. Sazên civakên sivîl yên İslamî ji bernameyên ku li dibistanan de tê li darxistin û tê de müzik, cil û bi lîstikên ji çanda welatên Xerbî bi zarokan didin pîrozkirin û van bernameyana wek perçeyekî ji perwerdekirin û hinkirinê dide nîşandan, bertek û tepkî nîşandan. Etkinliklerde göz önüne almak durumundayız. Di mektebên İmam Xetîbê de jî wan bernameyên li dijî hesasiyetên İslamê ye tên li darxistin û ji teref malbatên zarokan ve bertek û tepkî hat nîşandan. Adı altında toplumumuz Dê û bavên zarokan wiha gotin. Em zarokên xwe ji bo beelimên dînê xwe em wan dişînin İmam Xetîbê û em van bernameyên li dijî İslamê ne naxwazin û qebûl nakin. Yetişmesine engel olmak için de bu tür çalışmalara, ifsad çalışmalarına başvuruyorlar. Di serî de li Hezexê û li du bajarok û heştê car kundên ku girêdayê Şirnexê ji ber ku ji teref Dedaşê ve ceyranên Pompeyên avê hatin xwedkirin welatî bê avman ji ber bêavmayînê û ji ber xwedkirina ceyranê gundî ji rewşê re bertek nîşandan. Di serî de li Hezexê û li du bajarok û heştê û çar gundên ku girêdaya Şirnexê ne ji ber ku ji teref Dedaşê ve ceyranên Pompeyên avê hatine xwedkirin welatî bêavman. Ji ber bêavmayînê û ji ber xwedkirina ceyranê gundî ji rewşê re bertek nîşandan. Gundiyan beyan kirin ku ev hefteyeke avên me nayên. Em wek şert û mercên berî vî 20 salan avê temîn dikin. Ev eybeke mezin e. ava Hezexê merkeza wê nake tevla heta askeriyê jî û ya Baliyê Belediyê jî hemû îro 6 roja 7 roja qut bûye û tevl û 6 gundê wê nake û heta di beldê wê nake jî li serin û faturê wê nake Ceylanê beriya niha carna dihatin xwe naxwînin heyalî fatura nivîsin û dişênin bê helqa deynê we ye û tika jî dew nekirbûn jî carna dihatin carna nedihatin. Vê roja henekê toplantî çêbûye muxtar û Tadaş tev de levgeha nav li Hezexê gotine va faturê me kevin kompîlasyîn bikin û jî îro pêda em ê pirê Ceylanê xwe avê razênin. Tadaşê gotiye na vê hûn tevl û faîzê razênin. Mesela yê gundê me yê Filfêlê beriya niha 2 sala fatura hatibû digot 340 milyar e. Yê 340 milyar em li vê quraqlixa henekê li vadê henekê em çi bikin ti kesî nayê vê 340 milyar razênê û beriya niha 2 sala jî heta niha eceba ew 340 milyar belkî zêdetir jî bûye belkî gihaya 400 jî em nizanin. û îro 6-7 roja ava menîne û weka zamanê berê beriya niha bi 20 sala em dirabin avê bi milat kişînin em ketina 2017 de û hê jî em avê bi milat kişînin bi kerat kişînin. Gelekî eybeka mezna. Faturê ceyranê dihatin 300-400 milyar dihat. Mesela gundiya qeweta we nagihê de razênin. Ava me veke heftîgeke ye qut kirine. Va Remezana şerîf jî nêzik dibe.
yani em dixwazin ku yetkilî çözümeke bidine vî îşî. حياتش مرة نمايو وام تخوازن قو آفا تشيكن ام هيفيج وتكن قو آفا تشيكن فار رمضان هات حالي ما يبيت إيدا في آفا وهالو البرما قد كريا مو هالو لبناكي مسلمانين مو هالو لبناكي مو بيتشكي نايني سريها بلكي فقير ما هنا جوانا برابدين فقير هنا مشحت هنا يكو جواني برابدين أبقى برك نصتو بيقون ديدان أمجي فقيرين أمجي مشحتين رایدارن بلدیه هزا خیجی جرهبر تیوی را بیانات دان و ifade kirin ku حق فاتوراyan hatine dayin. هات بیان kirin ku navçeyên weke Cizîr Oslo jî heman pirsgirêkê dijîn.